Gasa, itibiyag. Nangabakak-bakit. Manungay tinabak mo. Sa nga 10,000 lang makide. Ni, nagadon. Mangtad ka mo na. Kaya guray ka pa mo ta. Tapapudutag pa, dito'y dakulap ka. Mga bakak kumamot itikas takadakil agatan. Swerte ang ano, diti sugal bakit? Inaldawak ti mapan makisugal. Bareng mga bakak mo't itikas kadakil agatan tinabak mo. Pangabakan dakmat na, tani. Awan igatang ko itigatas to'y anak ko. Ay, siyak tupay. Jakpay nangabak. Imbag nila kayo, tanangabak iti kalman iti sugal. Uray pa'y nangabak, takwarta na laang dayjay. Di naktupay imbingayan apulos. Ay na problema kat ti kwartan. Mapan ka dumawat kinimanang mo ang negosyante Ay na nagdakkel gayam ti balay na dayjay akapsat mo. Sagkaysada pa'y itilugan ken nila kay na. Ay na, ni manang kulili dayjay. Iso ti inaulaan ni. Mas dawak man ken kamera. Nagbak ng dayjay akapsat mo. Idinto ta siya, marigriga taklaan. Nakaadal gayam dayjay. Inlepas na ti kurso na. Si Kagay. Jaknal pas ti kursok, tanakitarayak matngami. Ita, ado ti anak ko. Nagrigat at talaga ti biyag ko, nana. Nay, agsangitan day ta anak mo asaksak-lutam. Ay, unay matan, jakpay na nga ba? Agaw-awir ka man mat, tani, mapanak makisugal. Naglaing kan. Di nakmat nga rod ikan iti napangabakam. Ay kat makisugal kamit Uray igatang ko la kumaitigatas ni baby. Kimatang ako ni di na minsan nalawas. Siya kumanay, ti gumatang. Ay nasaan lang anam na minsan ti igagatang ko itigatas. Gusto day jayain. Awan pa'y bagas, naibos. Kimatang ako ni ti may sa kilaw. May salaang akilo, kat mano aribo di inabak mo. Sang-sanga 10,000. Dito lang, tiginatang mo. Nung mga abak ka, di nakmat ikikan. Unay kamutan. Ay, binalis lang, Mira. Ay na, nasakit tinakam ko. Sa anak ang makasugal ita, nana. Ay, sapay ado ti pusta ita. Nagdadakkel. Awan mat pagsugal ko ngamin, nana. Isubat lagayam nga dakalaang dito'y balayo. Ni matlakay ko, saan pa'y anagaw awi. Napanandagay. Ibusin namanin ginangabakan na iti sugal. Ay, sayang mat, no gastusin na lang iti arak. Ay na, makangag kanyak dayjay no agawid. Dagasan ka kumamapan makisugal ka. Pasak pa'y laang ita, nana. Ang iskitarak pa'y iti pagsugal ko. Hello, Mira. Manong, mabalin ka di akasaritak ni Manang Lili. Adda kita dito opisina. Di manang mo, adamot iti ayan ti negosyo na. Apay ka di? Pabuludan nakpay laang kumaiti kwarta na, Manong. Awan nga minigatang ko iti gatas ni baby. Ala, bayam te bagaktukan ko ana na makaawi dak. Agyaman nak, Manong. Awan anyaman na ading ko. Ne, nagadumat ti makan dito ilamisaan, Lili. Kat, apay, di mo kayat, nabambanog ka na trabaho. Di man ka, iti ado. Wan mat di Awan kayam, imawag itay ni Mira. Taapay, anyamanan ti kayatnan. Kasapulan na kano iti kwarta. Manan? Denggam ngamin Ammo ko na, igatang na iti gatas. Wano agas dagiti anak na. Kaasyamon, takapsat mo mat. Apay kunam, sa anak ang maasi kadakwada? Tunggal umayda kanyak na gita kakabsat ko, mang tedak iti kwarta. Angam-ammom no anya ti problema kadakwada? Nagsasadot da. Unay kalakid din aya. Katpud namat. Adamot tay daga atawid da. Angam saan da kayat atalunan. Ngamin, adda ak amanang da pagdawdawatan da. Amangan man no dagiti lalaki lang nga kakapsat mo ti kasjay.
Nimot Mira, amom ti bisyo na dayta saan ang maikat. Sugal! Duwada nga agas sawa ang nagpipigsa nga agsugal. Bakit? Makonsensya ka din aya. Tani, anak na ti awan gatas na. Apay adi na agtrabaho. Nagpigsa nila kay na. Apay adi na ibaon nga mapan agtrabaho. Gaputa naglakay ti agdawat. Saan da nga agtrabaho? Uray la maawan ti ganas ko, amangan. Awan tinabata, kwartam! Nangigastusam! Apay, kwarta maya dayay. Binaybayan na kami anabisinan nga gina. Di ka la ko man nagaw-awid. Nininik, pakol mo man tamalukungin. Ay, pumanawa man lang. Makauma ka. Bakit? Adani ading mo Amira di tarwar. Taapay manan? Nagado ti customer ko. Kasaritam labiitan kaasiman. Ala, paunagam man laangan. Mira, umunag kan. Wan manong, agyaman na. Apay manan, Mira? Manang. Ibagam mo, no anya ti ibagam, tani, ado ti customer ko. Jak masango ti agdangag iti dramam. Agsakit yan ako. Agsakit? Kat awan ti igatang mo, iti agas na? Nagkumpulsyon ni Dirabi. Kat apay abay-bayan nyo nga agkumbulsyon day ta anak yo. Ipa-doktor yo Awan kwarta mi man. Ay na, unay mo't apa nagbiag day tan aya. Ala amon day ti 1.5. Ipa-doktor mo, kun igatangam mo tan iti agas na. Agyaman ak manang. Ala, agawid kanta ni busy ak. Jak kaya ti maistorbo. Nana Pasita! Oh, Mira, apay. Mapan kay di sugalan? Ay, katun Umay ka? Sumurotak nana, bareng mga bakakon. At da kwarta mo na ya. At dan napanak di mawat kinimanang kulili. Ay na, nasingpot gayam di kapsat mo. Ay na nana, dramaam laeng. Mayaten. Kasta. Sige nana, sumaruno akto. Umayak manen makisugal. Dilakay mo ngay. Makaamumutin ay itibiyag na. Inikamot lang ni Mira iti kwarta na. Inikak iti 1.5. Apay, umanang nga tadaya apang paagas na iti anak na? Nukurang? Di umay manan dumawat. Imbagman bakit tanaasyan kamatlaan kadagiti kakabsat mo? Jak kumamasyan. Taamok aman nugal. Anya ngay nga rod kat kabsat kumat. Saan namat siguro nga isugal dahil nga inted mo, bakit? Jak lang mo Amo damot siguro nga usarin iti umno apakausaran na. Ti kwarta nga ited mo kadakwada. Nangabak ka, Amira. Una na, at 5,000. Swerte sa itangal daw Ay katagtaya ka manan bareng agbalin asa nga 10,000 dayta. Saan nana? Agawid ako. Ay na, sige kit din. Apay, di mo kaya't amanayonan dayta kwartam. Una niya, no mga bakak iti sa nga 10,000, mabalin kon ti agpakulay iti buhok ko. Una, kan makapamanicure kan makapedicure akon. Iso nga rod nagtayakan, itayamon day tanang abakam. Kumusta nga tantay anak ni Mira nga agsakit? Impadoktor namat nga tan, Madanag anak mo't lang nga rod. Sino ngay mo ti saan amadanagan? Mapantan man bisitaon into no adawayak. Ala, mapantanton Sabado. Awan ti opisina kahit. Amangan nga mino kasapulan da pa iti kwarta. Lakit di Kit no nagngingina ti agas ita. Nang runa dagiti ubing. Kaasi mo ti panagbiag day jay akabsat ko. Iso maasyanak mat kan kwa na. Nasaya at mat bakit na maasi ka kadakwada? Sadot dan tumot ngamin nga agadal idi. Siyak, uray nag-working student inlipas ko ti panagadal ko. Iso nga ro da bilibakin ka bakit?
Mamati aklakay, ano laki tinagagat ka na anos ka, magunod mo dagiti arapaap mo iti biyag. Awanin ti kwartak nana. Naabak amin. Ay, konak no mangabak ka. Awanin di dinawat ko kinimanang ko. Dasingpot mata ko na. O, di tumawat ka ba nun? Mabayinak na tanan. Nagulbudak pa'y ngamin kan kwa na. Dayta ka, iso anabak ka, tanagulbud ka. Awan at talagang tigatang ko itigatas to'y anak ko. Ay sus, agawid ka, tadakwarta nila kay mo. Sa bagay, napan nagtrabaho. Tumawat ka, kan kwa na. Dakkel manin ariri day tuyang. Nabarbartek ka manin. Awan manin ti inyawid mo asweldom. Pumanaw ka man dito, apay ko. Aping awan inyawid mo asweldom. Naipos nga raw. Awan at talaga ti serserbim nga asawa, irresponsable. Apay, responsable kaya. Agpadpada talang mo da. Salbag ka kiti. Nagsasao ka, kunam ka lang nakalinlinis sa babae. Kitaam dagito'y akakabsat ko. No naala dati kay kayat da, kasla saan da kan nga amam mo. Bakit? An-ano samida? Isukat ama disdismaya ak amang tultulong kadakwada. Gaputa kastada. Awatem latan ati kasasaad da. No awanan dan tumanan, kasla dala nakakaasi nga umasidag. Ay, kasano ang maasi ka kadakwada iti kasta nga ugali da? Iso nga rod ang mapantanto iya balay da. Iti kasta, kumustaan ta di anak na. Wan, talaga ama panta, lakay. Awan mo ti tao dito balayda. Nakaululi magmatngagpaiso. Napanandangay nga tanga agasawa. Ang mga na nagtrabaho nila kay na. Kat, ni Mira kumamot at irumbang nga agaw-awir iti anak da. Ang mga no adda iti kaaruba da ah. Ala, mapantaman kita hindi ta kaaruba da. Mayat ti aldaw ko ita. Nangabak akon. Kurak tumad kan ka, kat masubot mo jay abak mo ide. Ay, unay mo't da ito nga anak ko. Tay supay mo't ti panagsangit na. Ala, itakder mo pa ilaang tay sala-salam. Hindi, kasino ay ti akin bisita da ito nagbayat aluka. Ay, ano tilogan na siya marlaw? Limanang ko. Manang mo kayam na. Limanang mo abak ng dayta. Manang Lili. Anya ti aramidam dito'y sugalan, Mira? Hindi ako nga taniya. Bakit? Saan nag-alapdan lakay? Tatalagang agburburok ti darak iti daytoy akabsat ko. Wamanang. Insugal mo ti kwarta nga intad ko ka? Manang. Manipod ita. Saan kan akasyan? Ure anya pa iti ibagam kanyak. Naimutak akabsat mo. Naungat. Istrikto ak. Ngam gaputa kabsat ka. Iso nga ikikan ka. Ngam manipod ita. Anamwak aman nugal kamot gayam. Saan kan akasyan? Adda pagpatinggaan ti amin abanag. Ti asi ti pada a tao ket agmawmaw. No di daam mo atulungan ti bagita. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.